L-aħħar weekend kien hawn il-competition lokali. Ovvjament, tu jkun hemm naqxej tensjoni u hekk imma ħabib. Ġieli kien hemm momenti fejn tensjoni skalat f'dawn il-kompetizzjonijiet? Hija niftakar partikolari ma ninsija għaddi. Dakinhar letteralment Luxembourg, għandna din fil-Live Kitchen, ġieli nsajru għal 120 ruħ 3-course meal. U kien il-Chairman of Judges li kien Ġermaniż, Otto Wabel jismu. Għadni niftakru jismu, għasir daqs nofsi fieħ, jimma s-senza. Nsibhom il-Ġermaniżi. Da kien l-Executive Chef tar-Raffles Hotel ġo Singapore. Dak iż-żmien, ma nafx illum, però dak iż-żmien bħala F&B Outlets kien responsabbli minn 21 restaurant. Dak ir-raġel temmek qed ngħidu? Ma naħsibx li hu le. X'ismu Otto? Otto Wabel. Wabel, W-A-B-E-L? Ma nafx spellija, żejlu ħafna li tnajlek. Okay. Ma kien l-Executive Chef, kien l-Executive Chef tar-Raffles Hotel ġo Singapore, kien jieħu responsabbli minn 21 restaurant, mhux ċajta. Jiġifieri l-ikbar F&B fid-dinja da. U dana waqt is-service ġara xi ħaġa ħażina, suppost kien saru 120 ruħ, fett lilhom jidaħlu iktar nies. Waqt is-service tagħkom? Waqt is-service tagħna. U għamilna xi 140 kafer, jien ma kellix biżjed, kien inti dejjem ikollok 5-6 portions extra, kien niftakar kellna ħaruf main course. U inti għax inti jekk inti ikollok isibulek ikel żejjed jew taħli, they will mark you down. U da għalli isma, għalli we have clients, we have to do them. Għalli, għatlu, yes, għatlu, but chef, għatlu, we prepared for 125 covers, not for 140. Għalli, I don't care, it's your problem, it's your fucking problem, and so on. Għalli, if you're in your restaurant and people keep on coming, what you do? Għalli, għatlu, but we are not in a restaurant, we're in a competition, no? What is it? Insomma, argumentajna, u daw skwalifikawna. Istija. Ovvjament, kena nservuhom. U bħadġiju għattal il-laħam, għal-ħana jillek ġifiri da l-porzjon, konna tintu għom daqsek, bħiċċan tintu għom daqsek, kien tqarbintom ġifiri. Ija, maħna għajna għannejku, il-Tim Nazzjonali Malti, muxu. U beda jġalli li għaxin kont il-Team Captain. Ġifiri da daħallek fil-ċina? Daħal fil-ċina, beda, juma jistaw jitlu fil-ċina, ma jmissu xikel. Imma ovvjament argumentajna jena u. Imma fl-inpunt beda jgħattallaħam wara li skwalifikak? Wara mbaġġina skwalifikati minn dil competition ġifiri ma tawna xejn. Ma bakket sa taqqat ġifiri daċ mbagħad kellna daw il-backup u switchena bil-pulizija, ħajġieldu. Ok, bro, qed inħoss li qed taqbeż biċċa importanti minn din fucking storja. Mela, da għallek ħajkollok taqdihom your fucking problem. It's your fucking problem. Għatlalik minn problem. It is my fucking problem now. You made it my problem. Għatlu is it a competition, is it business, what you want? Iżana nimmaġina li daw kien hemm xi sponsors, hekk qed nimmaġina jien li rridu ovvjament jakkomodawhom forsi nesaw u rridu jtuhom jieklu, tifhem. U sefawha fuqna l-istorja għax konna naħseb ukoll it-Tim Nazzjonali Malti. Ma kinux l-Amerikani u jagħmluhom hekk. Tifhem jew il-Kanadiżi u jagħmluhom hekk. U sabu li insomma, jiena ma qaċċalija ovvjament, argumentajt miegħu, ovvjament kellna nservuhom, imma tista' timmaġa ma baqax l-istess because this is not the standard that we trained for, whatever. U barra l-Maltin aħna taf kif aħna ma tantx aħna ma noqogħdu lura u spiċċana bil-pulizija ġifieri. Eskortati bil-pulizija. Mela, tlaqna?